Ok, ćao ekipa, znači upravo sam napravio cijeli intro, ispričao masu stvari i onda sam skužio da mi kamera nije bila na autofokusu i vjerojatno se ništa nije vidjelo jer je bilo blurano, tako da idemo iz početka. Napokon smo na putu, napokon idemo van Hrvatske, idemo uživati 2 tjedna, mozak na pašu, ali najbitnije snimiti video. Ok, sletio sam u Lisabon, full dugo je trajalo, sve to je dosta velik aerodrom, pa bus, pa ovo, pa ono, pa tu sam full opet za promjenu ulaz u GL, upravo idem pokupit prtljagu, onu veliku. I kofer acquired. I sad kako izvesti ovo s jednom rukom snimajući. E sad, ljudi moji, vi ne kužite u kojem sam ja iskušenju da se sjednem i provozim na ovom. To bi bilo jako neodgovorno od mene, ali... A few moments later. I prva stvar koju sam skužio da imaju televizor sa pločkom sljedećom idućih 3 stanice. Legendarno. Ne možeš zbuniti ni da hoćeš. Znači, upravo sam vidio Lidl, što znači da nema šanse da ću biti gladan, odnosno da ću puno para potrošiti na klopu, jer ako im je klopa, odnosno pekara, bar blizu onako kako nas će top. A na dovoljno. Day 2. Ok, napokon sam našao neki dućan koji radi i otvoren je i nije neka fancy pekara s lanci 4,5 eura, nego baš ono dućan, neki pošteni. Sad ću baš uspoređivati cijene i hopefully naći nešto za jesti. Pazi ovo, zašto prodaju napušene proteine? Svašta. Veliki problem je što je sve na portugalskom, ništa na engleskom i ne znam šta je šta. Ali ovo sam razumio i sam dovoljno shvatio da neću kupiti. Dakle, stojim tu kod debil u redu i napokon dođem na red i čekam da me prozove i nakon otprilike 5 do 10 minuta stajanja shvatim da i ovdje imaju brojeve u dućanu i pozivaju te ko je na redu da dođeš na red naručiti pecivo ili šta god hoćeš. Ali stvar koju hoću pokazati je, pazite kakve tune prodaju. Znači jedva mi stane u šaku. 300 grama, tuna 300 grama. Ko prodaje tunu od 300 grama? Mislim, ne žalim se, bar ću se najesti. Znači, ovo me najiskrenije jako buni i jako duboko rasputujem svoje znanje, opće znanje i znanje geografije što sam naučio kroz cijeli život, jer ovo ne bi tu trebalo biti, ovo bi trebalo biti na drugom kontinentu koliko ja znam. Ok, tu sam ispred Pastis de Belém ili nešto tako slično. I Joao je rekao da to moram probat, a sad iako je red full dugačak idem se probiti i maznuti jednu, dvije.
čisto da me žvao ne ubije kasnije. Super je. By the way, ja sam ga zamolio da ovo odsvira i čovjek je rekao da bude, da zna i da će odsvirat za mene. Legenda, a gle spot, znači ne može biti bolji. Pjesak, kula iz 16. stoljeća. Ok, ovoga nisam zamolio, ali lijepo. Moja ekspedicija me dovela do toga da sam upao nekim ljudima u private property.